Ae kanyak nakato mata ibu bene matan re pengalaman macani mak bepa tarutama matape macato ni macindolo macato ni mak gigoso macato pasigoso goso Salah sila kapan? masalah pas tapi ya anu nai gosok si gosok laki kalau dia gua salah paham nah deh bos ini salah lanjut hai kanyak nakato mata ibu bene matan re pengalaman macani mak bepa macani mak konde macani mak peja macani mak putu pese macato nili pese macani mak doko cangkuning macani mak banda macani mak tumbuk macato palai tumbuk angka garet nangka tempo iya roladores nakan nani cak selang apa masa rola say benena lupa mendek ranjangnya rile bok naka sorok narutu palani boco nakarawani ulun na benena nakarawani ulun na benena agam mundik mapa di akarai benena yawa dai mapa di karawasi yarona amate si benena cek dek pilayawa karawasi posina agam mundik mapadi amate si benena cek dek lak damani layawa na karawasi anuna na karawa karawasi anuna weh mana ke po suka mina dapir po suka mina dapir na karawasi anuna na karawa saya nggak sedih po sumupa na karawasi anuna ajena nakarawa kiri ni bene naladores makna halak dak maliwang amate benena amate ladores agaen dilailiwang akarai benena lammu mana de nyawa muliwang idara akarai ladores adam pengengaan di kalau liwang ngidar ede kasih nama nasawi tak apa taliwan ni kabono lagi rundu tala dores din lagi robosok merlia rambo tawag wah kena toro cesar ya serambo di alah puang akan bawa mak tenang aku pasti yero ajero manero milo lupa saya oi roh ya ya po itu masalah itu pengalaman itu capi ina ajero ya sapo apa sangang maka de ini sila surat ku baja na sangari nang kakina kana duit ya aja lalu nang kamareking ya apa angka ni kejadian ngarkas ya iya roh aji melo lopas tae ya melo mak beca tali 500 apa meja rupiah mina tamparang maka deh pak beca saya tampar lo pas saya endi maka deh pak beca tak 2 rupiah ji nasib bah makan asoli dia tali 500 rupiah nasib dia nagaga pangojek lagi jadi kami mulai makwa tuh joka mungkin asal ketulo tamu orang aji kakak mau mulai 500 ya pihak deh na oleh siput tuh joka kasih aji ya angka to apa beca akromon rode galuran nanti natat tuh kalau napa mai kan pangojek inor newa nasa Pak Beca saya tampar lo pas endi nasa kalau lo mau iya aji angka mato 2 sebu kemato sisa 500 ya
maka dia ji dia kata 500 nah sangka mato aji angka mato nasa ji narum yang boleh kambo nasa enden ya ji enden mendek nama aji na pesiwali aji na mendek nasa peruru ni beca na dia agak pusu aji nasa dia pa itu mendek nasa dia pa tu mendek nasang maku memang kota 500 rupiah ji dan si pangata nasa iku maku tu ambo isi sebu 500 boleh kak kumaku ani sabdinge pusu-pusu aja we berapa sih sebu si 500 dolar kas oh de si angka di Pak Becak jago dia pakai ngiring angka tu jampi kota maku de me menaring apa jampi materu melu bang ngalo ngiro ji nataro nah semana kaji de muriring kalau jampi kan nasa maku memang aja kota sebu 500 jadi maka dia biasa mau kayak apa lo duit mbok iya 2 sebu na sempolai kak terlepas 2 sebu na lawe makanya ini lari na becak letu pasa di sana letu nikoro ipaka ma jani patah sebu maka dari mana ke patah sebu paka ma jarang anas gaji itu aja na mula mana satu mula tuh ni 500 mula tuh ni sebu 500 mula tuh ni 2 sebu jumlah negara kena terlepas sih kak ini kalau kira na mula mana jadi naruh kada capi baja nasa ngadi aja kemarin ku sapu dia iya motor reking motor sapuri pala capak na sapo ya melodi na merah mah hai nalaman ngarkas dega na sesa melodi naga cinta oh nalaman kali tar pagaren na macet tuh anak tayo macet tuh kumale melodin na lari pagi nalaman aja dega na sesa gede ang kalinya sih mau sading macet tuh nalaman aja kumale melodin na santai akhirnya kasih nalaman dega na sesa kan Andre na jalan nih ito